Manchester United yariya azamura ko nirimo kawunga ya Smart Fine Maize Flour. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Zamura umupira bamwita Maestro kapitani awutaraka ku mutwe w'umunyabrazil bamwita Casemiro aramubwira ati njyewe iwacu muri Brazil turakaranga kawunga tukayikarangisha fry mama tukayimanuza cyenyanja taraka igihanga. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry mama. Casemiro arazamuka mu kirere ageze mu kirere yiyita Kagoma akora karitoma mu kirere yejiriye mu ndege ibisasu bya Irani bimucaho yakoze karitoma akubita igihanga cya Torpedo. Nyamara bareba kure bisunze Karesato Rwanda Limited yakoze karitoma mu kirere maze aritonda akubita igihanga cya Torpedo kiramanuka gikubita mu izamu rya Aston Villa incundura zirashwanyagurika. Manchester United kimwe Casemiro n'igihanga Aston Villa Trafford iri mu kuzimu. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Casemiro atereka ibitego cya mbere cy'ikipe ya Manchester United mu minota 54 y'umukino. United kimwe ikipe ya Aston Villa ubusa. Ubona ko abahungu barariye rwose. Iyi Smart Maize Fine Flour rwose bayiteretsemo cyane kabisa. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Umutoza ikipe arayizi neza bakora ramprasoma barayirukanga na Manchester United. Umusore witwa Bailey Tammy Abraham bakoze impinduka zifatika. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry mama. Fata umupira arayimusana Bailey ahubwo byora ruguru hariya Ezra Konsa arawugarura ugera neza cyane hariya kuri Kadinye barawukata usanga ahagaze wenyine Ross Barkley. Nyamara bareba kure bisunze Karesato Rwanda Limited Ross Barkley tari shot irigendera hasi ku itapi baravuga batari ko yawitaje kandi yarariye mvomonana. Umusifuzi ati ibyo ni ibyanyu. Manchester United kimwe Aston Villa kimwe akazi karampasema kabisa. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Harimo barareba mvomonana. Vare ibijemo mvomonana se buriya yabigizemo uruhare turakozeho kako yari muri urusha bari kureba nimba yabaya ko yawitaje hajya kwitaza abona ntigemera cyangwa ubukina baragikuraho da cyangwa ubukina kwitaza ubukinnyi ukoze muvoma se wenda n'ugira amategeko ya VAR nafusa da iki cyari igitego pe cyari igitego ko gikura iki ngiki mvomonana bigaragara ko yatava hariya nta mupira kujyamo yawe asbo offside rwose angaha United abundi atari ya bintu byayo cyari igitego cyiza rwose cyari igitego cyiza rwose cya Aston Villa ibintu by'amategeko ya VAR n'ibikina za offside bya mwari mwarigiye biza ukabona bimeze nko bigiye gufasha ikipe imwe ariko rwose ubundi cyari utabera Fuad wabukuye gukura cyari igitego pe ni igitego nagwa wacyanga cyari igitego cyamugendeye rongera ucyogeze se kandi nacyogeze narasoje naso yongera VAR igiye kujya muri igitego pe cyari igitego rwose ese ko yawitaje kandi ahandi bajye babyanga nyine ariko nyine nubwo nawe wabyanganye biterwa n'abandi kundi ikindi gitego rwose igitego ramutse cyanze wabuguje ikipe rijya bamahugu Aston Villa rero karabaye ungu kandi match agiye gutangira bavuga bati ukureba niba United yarasitaye cyangwa umuntu yarasubiye kuka biramutse itakaje umukino aho gudura ahantu habaye imikosa musibe batabonye ni ku mupira Amagidero yagaruye Mings awugaruza akaboko muri surface niba barari imikosa ubundi ari bagiye kuyiba bari kujya igitego bari kureba kwika umupira kuko umupira wagumye muri surface kubera ko
minzi yagaruje akaboko ubwo muri surface utijya kwa Bayern nibyo bari kubara nawe ryaho buruje byo ngo narebe ko yakinye ngira ngo remplacement ziraze indizino remplacement zari nziza cyane we zari nziza uko mbere yari yayifunze itagira abawinga kirisha Rogers kuri buryo na Bwendi ibumoso umubangamiye na Magini nyuma mwataka ikipe uyimye impande zayo ariko ubona twe Bayern uyu munya Jamaica kugiyemo we n'umuntu twe Tammy Abraham niwe wahaye Aston Villa igitego Baby Steps, pampa nziza ku bana bose. bafata umupira basaba Manchester United yariya bamwita Kunya. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Kapiteni Mayasora Bruno bamwita Bruno Fernandes. nyamara bareba kure bisunze Karesato Rwanda Limited. Fata umupira kapiteni awutereka kuri Kunya aramanuka abwira kosa n'umuzamu arababwira ngo Kunya mpwemo Bruno Kunya Casemiro Bruno Tarakamari kwa biragwirwa kabirariya. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Manchester United irabwira ngo Kunya mpwemo Tarakama igitego cyiza cyane hariya umusore witwa Kunya tsiri igitego cya kabiri cya Manchester United 2 Aston Villa 1 Old Trafford. Baby Steps, pampa nziza ku bana bose. atsinda igitego cyiza cyane Mateus Kunya, igitego kiri mu bugeni, confidence n'ibindi byose, finishing nziza. Umunyezamu Martinez ntacyo ari gukora, yagiye biranga ntabwo ari kugerayo, birahomba. Manchester 2 ikipe ya Aston Villa 1. Sawa kabisa, muzamura imibare iriya 7-3 rimwe asinyishaka YouTube channel BNB muzamura ariya bayita BNB Sport Bar. Subscribe ni mufyondeho ndashaka 3 kane ndimo nareba ariya 3 chifu yajyanye bitera chifu na Steve yajyanye nako ntuzi nice sigara chifu 3 sawa kabisa wabita gute sawa kabisa iyi ngiyi ya Kiyovu banzirebera batsinze ibitego kwanza sawa kabisa. Baby Steps, pampa nziza ku bana bose. Kunya Sesko nakubwiye ko Manchester United izanye Kirimbuzi bavana Masikoyi bazana Kirimbuzi hariya Tarakama hariya cucuma wapow. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. bamwita Kunya, bamwita Benjamin Sesko, bamwita Kirimbuzi. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Manchester United Old Trafford amakipe azanga kuza pe. Bamwita Benjamin Sesko Tarakama igitego cya 3 fatisho tarakubita witwa Teramings aravuga tereka da. nyamara bareba kure bisunze Karesato Rwanda Limited. Manchester United ya baba muzamura amaboko, muzamura ibiganza,
mukora subscribe kuri YouTube channel ya BNB Sport Bar. 883 ni 838 sinyishaka. Muzamure muvuga ngo Sesko Kirimbuzi Tereka Maria, Manchester United 3, Kiyovu Sport 3, Aston Villa 1, AS Kigali 1. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. bamwita Benjamin Sisco nka rutayizamu yaterekana ko yageze mu kibuga, atereka bitokiza cyane nyuma y'akavuyo abasore ikipe ya Senegal bafite muri defense, atereka bavuga atanga ni muncuke.